say 16th of July. Sa energy sector levy, debt levy na sem na ne ye kan wan sem say ento ebu ase no. Osade ba. And now NDC for na sia ase kikem wase ye ne anya ebenya sika we he. Eye bon metia me nhye na ntia ase. Eto de bia me tisa manyofo justify the ntia wo so mo de eto to yeso a na wote ho a na wo yira as school no wa ankobi and it is so disheartening say nipa na at the end of the day me metie metimi atua ne biwia ye ka bia ma ono na kechia e bia nduru ba bia no ono because of the party nti obe defend it. Na yentia yamfanto so a ebeda na etua na ntu party say John Dramani Mahama oye campaign e na okache ye say oba obeji Dumsor Levy anke beto ama no Nhyira mibusa NDC for amasa say defend Dumsor Levy no sa Levy na ye betua no sa wan Ghana city ye de to 1 liter ho no mibusa wo say anka yewura John Mahama ye campaign na no say John Mahama oba obeye no e no say me ba esense Dumsor wo ho ninti me ba me de 1 Ghana city beto so a ugidi se nka Ghana for beto ama no Nhyira fan ade a mempani atro wo yesa na me ho yira me kanokra ne kire me papa ne kire me say kojo ade ne ye e a wo de ka me bufu mpo kra na me pechen say obetwa me nkontompo kachire me se me John Mahama me ba Dumsor Levy me de beba kachire yesa se wa wonim se wo ka ye ntoma entu mmia wano na nyame ya adom ne yeto aba mawa na wo hwie a na afi wo de toto so afi because at the end of the day no e ya anya ne se aye bende e ye bon enti na no me ka bi kire na Akufo-Addo me se ka bi se e ya memo ni se me ba meje bosia metututuo mu mekwa akwaje grant dia ene obia betimi aye president efo me say ka biem emre bia John Mahama ye no Nana Akufo-Addo ye no me ka sa asem no me say eya mamuo wo be president na wo dia wo ya ne say makwaje eto matututuo mu makwa akwaje bosia ne aboye nsem makwaje grant ene ade bu oman a obia president efo Nhyira fan